I'm a big
official. DLFM 106.9. Make it right. DLFM 106.9. Medawase, Niame, dear, why am I fimu me? You are a ragde. Wama won't saswa, Mama, Shira. Medawase, a brainy namu. Wama won't saswa, Mama, Shira. Medawase, a brainy namu. Dear, why am Medawase, Erade, dear, why am Mama Fimu me? You are Minyami, Mama wants Saswa, Mama Shira, Medawase, a brainy namu, Mama wants Saswa, Mama Shira, Medawase, a brainy namu. Say, Erade, every minuma wanna say, Minya Samu, Minya me, Mama was Saswa, Mama Shira, Medawase, Erade, a brainy namu, Mama was Saswa, Mama Shira, Medawase, Nyame, a brainy namu. Nyame adumti na mameti ase minia efi minyu mama na se minya semu minya mie mama wasaswa mama Shira Medawase Erade abreni namu mama wasaswa mama Shira Medawase Erade abreni namu. I bring
Wama atafu exatroni ni nara yekwa. Wase fidia wasusu fami unu ni namo. Wama nesafswa mama yesiro. Mida wasyo erade yiwa ye. Wama wasaswa mama yesiro. Mida wasyo erade abreni namu. Wama atafu exatroni ni nara yekwa. Wase fidia wasusu fami unu nyina no. Wamane saswa mama yesiro. Medano sio abre nyina mu. Wama saswa mama yesiro. Medano sio erade abre nyina mu. Wama saswa mama yesiro. I bring it down.
DLFM 106.9.
Aya no kwasem. So be ma usu agina ho. Na wa hye wani nyuma no pay. Yabunyina good morning. No ma kwa bad ma DLFM 106.9. Meka wo se na yadwada. Ojefo abosome no. Eda etosu donson. Enfempem yenu ne aduonu numu nie. Yanko pause se na so amade pakese we ya che yen. Be person ko hu de ye hu ne. O pese wonya de ye nyan. Na wansu ma hu no ma nya de a. Na menu mienu ne ha kese apie yen so a. E ka se wada no pe o ma ye da wase. And for the time for no be bia no. E nyina da. 106.9. And no time for no pound costa chachao. Still na o timi nyina na so. Every say twede amponya kopɔ me no mienu afa no pay. Yumadi eye men kwa na nyina. Anidaso Wɔhɔ Obia. Enti anopa ya tenasi. Bema wanidaso opa. Anidaso Wɔhɔ Obia. Owa kwam fi sambe kopem se eyade anon wotwe bebo. Na wotwe we be cross over. Akofada Abraham chen. Me akwa akwaje na po muden ho enkyerɛkyerɛ. Enu achi non krombo a. Ye be kwa machine lawyer chen. Ene na kwa kodi nkomano pay. Ano pay ensembe na ekwa so my Ghana mo. Dua kata mbo so de beba be suma no pay so. Edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Ano pay me na me ya osomfo. Kofitela ofia ha. Ano pay me ne bedi nkomo pa. Bokode na ekwa so bokode ne patam. Ahinse hu ntokwanya na hye ase. Beka seni pa na wotwetwa mu omunyina dakana na ewuye. Ebedi hu nkomo no pay. Hine nso yase ne mpa bi atuma shabawa bi so etimene na dapa anya semkum akra enso na pe bedi hon koma no pay ewade no pay unkuto di na ye Yehowa wona wo ye Yehowa isenti no pay o ma de ka nyina ne say yada wasi o ya na Facebook no so DLFM 106.9. Udi an so be dwane e wabo capital D capital now the FM no. We depend now the 106.9. Ano pay Charles ko jofo si dade Lumba no pencha kese nkoma. DLFM wura no no. Na watwi mu na nya sem kuma. Ana no meme ndai. Accra International Conference Center. E ho no mo de yie pa. Wa man uja ho pa. Ena ye kwa no so ye ni ji papa. Mama Lumba no penja kese ye koma. Anapa me kan WhatsApp messages no fa ma wo. Ahoma no 053 0593 40 65 65 0593 40 65 65. But the WhatsApp messages in the Abani Ajamala can kind in the mono pay. We say good morning, uncle. If work could not do the free, I shall butcher.
And I was saying, so they am yes, washing the Pamana Hoden. No, Jenna Nasun Nabusiana. Amen, amen, amen. Was it James? Good morning. Thank God today is Monday. Amen, amen, amen. We if you near by my set in China, the free Sakumono. Senior set and a penchaka and come out. We say amen, amen, amen. Piano the free air to my new town. We say good morning. Thank God for the gift of life. Madam Asabre. We say good morning. Thank God for another brand new week. Amen, amen, amen. Mafia Edify Tema Community 10. We see all the time God is good. Amen, amen, amen. We free fire on time or the free teshi. Offer pressure ye dear. What is the web you power teshi one man yasi kumakra and then pay fire and a pen jack as pa and come out with the pa no pay. Free Mama Young and Chain. Also the free Dakuman. I say thank God for today. So I thank God for another brand new week. This is DJ Ghanaman. Inside which station? DLFM and a senior man check as you come out. We say good morning. Thank God today is Monday. We free Richard Menu. Or the free air today, yes, soldier line. Rich and a pen check as you come out. I'm Facebook, no some can Ghana for today. By Monica Sare. I say good morning. Thank you, Jesus. Amen. On the free Germany Dortmund. Mr. Monica no pencha kesi come out. Eyewitness Multimedia Ghana. I say Ohio live and no pencha kesi come out. Na dwem pa hene. Bia wo bia no permit yawo. Asante Joseph. Osi DLFM good morning. Oh. Amen, amen, amen. Oswo de yanko pass power no kwa ho. Ene na busuafo nyina so kwa ho. We su free Richard Boateng. Osi amen, 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 amen. Oswo de yamia se wane kwa ho. Ana pay the free sepeman.
so their Facebook no sim say thank you Jesus. Amen. Anadwa Eddie Free East Legon. And I say good morning Nhyiraba. Have a good day. And I say pa mama. We say good morning brother Sammy. We say thank God for another wonderful morning. Millicent or the Free Sun City. And I pay Uncle Paul do be transfer no. I'm fun said the subonte no ejire no. I mean do be training na. Wait me after no penal do said na dia ba. 05340 50199 0593406565. Ano pene ya na nyamiase ano pay. No so de yankwade amaye. No aboya ho ban na abusuafo nyina te ase no. Eye divine selection na aso me no mie ne so. Ano pay me ka o Lumba super so yasene. Komo na wonsanka Lumba super ni bi. Na po mo de ne mantumi ko ankan fama o. Enkwanu nso bia ke ko ba num nso anum Lumba super why. Hello, good morning. Good morning, Asarba. Auntie Maggie. Aha. Ano pe ka safre he. Me ka safre o kan si. Auntie Maggie no pay Macedonian ko. Yo, afeda yinya media en lewrade de afeba ko. E ka men fie ho. Sa me de afeda ayeyi e moto afiti nyankopon. Enye nipa nyina ni nyane fa. O de achane na me da so tin o moje di mi mo afitsane a. Me ni mabusu nyina kase ye dewrade afe. Ye dana se me dewrade afe ma dadi Lumba ni mabusu onso ni wabusu we my father baby owo oni mabusu enipa ye adwuma ho nyina na me sha wo bibia no nto bibia nkwanam o my Ghana awurade esane abehye obi ni han sefatu ye so a na ya sidan kuto emu mo frɛ mo mpani move na me abobibia ho ban. Amen. Amen. Auntie Magano pay yankopa wonhyira opa na wa da no so enye soroko. Hello, good morning. Good morning, officer. E pa cha odin ba bia kasa free manjo ni. Wa cha ya majo. Aha, no pay Macedonian nkwe. Oh, ene anope be de nyankopon asisi so asan bi. Be de nyankopon asima won no wabusia. Dadi Lumba ne yiri na busia nyina. DLFM fo nyina. Titru na na busia nyina. Isa da nyankopon asima me so me nkwan. Mini mabusia nyina o Yesu Kristo di nti. Amen. Amen. Mame Fanny say. Hello, good morning. Eda praise. Hallelujah. Eda no pay your family is ka se flex in town. Malizi Macedonian ko. Ye da nyankopon ase. Senye rade na wo ya fa. Mama Israel kana no pay. Aya no kre. Senye rade na wo ya fa. Senka bra ni pastority en ye omabufuo do se ye no. Enka me mini ye ni mu no. Enka nsuo yiri ye. Enka nsu bontini nsuo aya hantan bo fa ye class. Ensida ni ewrade. Ano pay ni din na nyam nka na dom nti. Amen. Amen. Malizi. Ano pay yes wa yes ron kwampa. Hello, good morning. Nhyiraba. Sa kwade tema committee 11 asida ano pay Macedonian kwa Isaac. Sa kwade ni tema committee 11. Yeah, yet you. Nhyiraba mi de nyame ase me ne me yire ne me ma de nyame ase se ene wo ma de pachi ene me krada wo de kwadwo me de kwadwo ene me krada. Amen. Amen. Sak. Ano pay ni kwasem say yes wa ye special pa. Hello, good morning. Good morning. I have felt dinner bia kasa free. Kasa free na dem kasa free santo. Ano pay Macedonian ko. Ano pay de nyankopon ase. So odi yehwe na wo twifo frase.
ama bɔne bi anka ɛne yɛn busua ɛda so piase wɔn nkwa wɔ ahoɔden mu a ne ɛka sɛ nhyira nka ne din adom nti amen. Amen. Hello, good morning. Morning, Java. Senior, we didn't be a casafre. We on our country, my Mr. Sapper and a bank of Kubin and Chow Pen, a comedy in Pure. Champion of Pay Master Dan and Quay. You, Jeffrey and Coupon, I am my from January 17th February. I mean, why you be a Miami no. The uncle part to be a Mamma Mamma or buy him a fear you can have for a bench achievement and a message income. Yankaman Baku, a Beku, Oko Asama Romadawa, Loki Heba and Chan or Mobama on Panafigino on deal on near go back. A Beku, a message income. Yankaman can Obapa Gango, or some Madame from Bench Table, Mrs. Son, a message income and Mamma. We be our team on our country, Man Cabiano, a message income. I'm going to put Martin. Baba you. Yes, I am a nice one. Why am I fresh one? I don't pay. Yes, why you fresh yampa? Yeah, who are you fair? Yes, to Christa. Yes, I am a nice one. Hello, good morning. Good morning. Senior, we didn't be a casafre. Moses New Dawina. Senior, no pay Master Dan and Co. And the person, yes, I am fresh, Gianni Asidankwa. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Nhyiraba. I have fair. We didn't be a casafre. Like I said, it's my country. If I tell you, all right. I don't pay Master Dan and Co. I don't pay my own to say we do what. Amen. Amen. Yeah, that's a pan. I'm wish now. Hello, good morning. Morning, praise. Hallelujah. Oh, get the radio. Amen. Mama Esther. Master, I ain't you. Yeah, the radio. Say radio man Ohio better yes. What ye da hati edrum re no radio anyane. Ti ye da na say. Amen. Amen. Ayesaba wahana. Na wo wa ye dia mame. Eti na bi saje ti radio nu, radio so ye mame. Ti wa ya me fresh ya. Hello, good morning. Senior, we didn't be a casafre. I sing a band of Casafit and my 25. Champion of Pay Master Dan and Co. And a time then I'm asking my business. Amen. Amen. Me fresh ya. Hello, good morning. Morning. I have felt didn't be a casafre. This Aju. Sister Joa Aguna And Niagara Saba. and a Pay Master Dan and Quay. And then Uncle Pongas the what ya wire my ye. Okay. And a dear die. We prepare said them poor. Yanko Pong, you mob what I want to soon see. I've been now, dear home. What me and Yana was Simon. Here can say, as that can it be. Amen. Amen. And I'll pay and quite say yes, we see ye. No answer na extra ye. Hello, good morning. Morning, bonjour. Oh, good morning. Thank you, sir. Master, we didn't be a casafre. Yes, from piano. The Casafit in my new town. Piano. Yeah, praise. Hallelujah. And I'll pay Master Dan and Co. Senior. Oh, what national in the mouse never much as no. Captain was me, mono. What that's a Bible you cool. This week I'll be the winner, but the loser. Amen. Amen. Piano, yeah, that's a pa. Hello, good morning. Hello. Good morning, Blanco. Abigail, ye. Let us say. Yeah, me Adam, I don't pay Master Dan and Kwabi. Comfort. Okay. As baby, I know you are question politan can move. Comfort, I don't pay Master Dan and Co. Daddy John Mahama, Obia, home by Daddy Lumba, home by Ghana.
see for you know by Dana so we you know by my the party as we see. Oh, and amen. Amen. Yes, so now Hello, good morning. Good morning, Nhyiraba. Senior, we didn't have a free. Which one do you have? We are rich out of Macedonia and Quay. I'm up in the radio to say I shouldn't say my at the party. Amen. Amen. And of course, I'm saying Christo Moon and Nigeria. Permanente, yet the Asadani Besiano pay. I'm in family last caller. Hello, good morning. Good morning. Senior, we didn't have a free. And a pay Macedonia and Cobra Pat. If there are just when you are money, there are just Amen. That's bebre asedano. Ya di asedano be si. Na mawura ko akata ne bobo so a. Ensembe ne ko akata ndi aba no pay. Na no pay me kasa pan super pa nanom. Na banum super so da ni nyanda aye Lumba super. Enso ya to ye bo ase e de fa mfidie mu kroje anchese ne wonum bia. Ohaw bia eni akiri aye Lumba super. Udumade bia wudi a wo behia nsuo no. Fa ni nyina badan ne yemo na yemo nsuo na fa so hoho. Ana papa nsuo no bia do made na frem panifo e. Na gi mu nkire mu nyina. Abizi Ghana fo anso amonso so mo traffic ni bie. Monso amunum ki atwi. Mo frem panifo na mko gi adwuma. Mo ko fa Lumba super nsuo ni bi kwa akini. Na Ghana fo nya super ina yentimi enoma. Lumba super panifo ahomatrofo eso. 0555 274 757 and if 0577 475 343 0577 475 343 Yenia ba madam abanya meche o dansoma ni potamti wo pensori bia na body anakwa ne nchen na kotu nsori bi wa ne nchen wo dansoma na nso koton nenya sikafagu botom na so ye no eben Lumba sport no wo appear to learn nchen ho no ma fenaje mu nkire mu e 0557 349 401 0557 349 401 Madam ho me ba ko akata mboso no ye de begu akwam na fi e na no pay dwumadi e da ho no mo no atwetwe nkoma na ho so ma akoma ho so abadwumadi so ha e na so ho mo bia morning show dia meje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B Official DLFM 106.9. I'm serious, I just wanna
DLFM 106.9. Paisa kontaso ajia ke wo me so ma ye krado pa we ye free coffee ntinchen opana wa ye krado so obeje a mesu mi jema ma bokọ wai don't me say February boso me no e your double so menti awa wan hwe odofu ya akonta beje di waso be ye shepa o kufitela si akonta to menje da kanu ska won ho onko manu so woni mbo agwa no so woni mdie e dia pa na be ya akonta betimi agye ensi da ana patient so me DJ no eye DJ champion kofitela ani be tagwi ya nsa na adwuma o ana pay ansa na content me nye no aje so pomode ko nkan yo so pomode nya obo akonta beje aje wo kwa untumi mu adwuma den bibia ya basa de ama o ma pomode nko nkan ya akonta beje frunze mu ate eti no pay yale bia ene oni padua de asie no ohani nyina kwadan eye Vidank healthcare ne yamo a o ma pomode ne man ko nkan fa ma o Obia fa uni pedua ne ho no fa kwadan eye Vidank healthcare rabo atu ni nyina so deku dia ma o titiriu efa kidney ho na fi so bra bom yale ni nyina no fa kwadan Vidank healthcare ne yamo awe wa pomode ne man kon kan fa ma o bra bo na do sade no fa ba na yentu ase fa ma o and now Johnson ani nyina da no protein ko a unu a hwe yes abedo be konse do eye kidney stones ni nyina be ni nyina de free wanom o se na sen wo Johnson a hu o o ma hu anya ha na wo ya Johnson ho wenu eye prostate eye enlargement na abawo nansu we udu bomba de kwadane eye Vidank healthcare babo amani nyina to atumi atwa entan ma yemfa tu bembem e dia homa tu bembem a akonta beji o diabetes na do ni pedua na boso hypertension so a ani nyina fa kwakwadan eye Vidank healthcare ye mani ntu ase deku mfa ma o ye mdambra yade so ye ntu ase se hu edema ma pomode ne ma kwanka de ma o oni pebian na do sade pa o Johnson so a wote yawo Johnson yale bia ba pomode mo no fa kwadan Vidank eye healthcare ye mani ntu ase mfa ma pomode ne ma kwanka mfa ma o pa yes, and so traditional practice medicine council. Etimi ajatum. Ama yetumi krata de bu adwuma. Etimi sayade. Yendo ade sayade ne so no. Ni nyina natural medicine a yedi free India dia ba. Yes, saw yade a how bia na akire bio. Ya so ene yemienu. E wo bi okumase. Ne esa wo bi nso ankrabo premante me kira kra. Master branch no ahojo eye daban
Sokoban J Kufu School Jansen one man Yebutu Kumase. Pempelifona Jimu Chiremwe 0502 320 9999 9 Yamian Sawai and 0247 665 436. Pemon Cransoa. Yawo AS Painters Road one ma. Yaban Coca-Cola runabout one. Yaban Fidelity Bank and a pay. From Perifona Jimuchemo 0502 661 346 0502 661 346 and 0549 951 211. How be a fucking home and no babo hono. Papa dime, we don't catch care. The money and friend to us, your grandfather. Anapa yanko kuakata no so ne yembo so ane ni nkomo. Na nsam be ne kuakata ne ba montene so ena no pai. Yafa ya ni fanchire mu e wo the daily guide kuakata no daily guide kuakata no. Na bena headline no e dia ba say nurses threaten strike. Kuakata ne fa twaso miensa e wo daily guide kuakata no ba mane no pai say. Nurses for e kire mu say. Wonu ba beti atua na wonu ma ye kire efri say. Wonu mo ntiase sabanse samba Ghana ban atimi atena say kire mu say. Enimpa biara ya to abawie ye chie ansa na ban efa omadwuma no. Wayi wo nyina adi. Omo nkofie nkofo babi nkwatena efri saba no entimi ne wo nya adwuma. Nurses ne kire mu say dabi sana motu omo ne aba anya adwani senti. Wonu ba ye kire o Ghana mu say betimi abo na nurses a aban ebeje omutumi kratade afro muso so mo kwa mko ya adwuma no wano mo so atimi enya okamafo anopai the delegate kwakatai ebo ho amane na anopai biu kwakatai ne saba amane sei nipa ba kwa dodo na so apreprepu mu odem pa ewo mra asoafo anase mekire military foi ba moden ekote se wonom so koboro wonom ewo north east enya sim kuma meka se nipa bi da ho no ma awra ho papa kese basabasa bi akoso ewa north east ameka se nipa bia prepra asoja fortune akwato de ahye wodom so esibiri omuye pa ne nyina fa eye bokontokotoko a ekoso ehodom ye ho a kwekata dia da so e delegate ebo ho amane ene anopai yankoda chronic kwekata no so de aba ana wo kire me se police ID boss no wasiu eye NIB efa late her late husband ensensem bi court so abomaden edna kwagina court say court enka bi information ne ma nya dia ekoye kura edema no kram asante hene otumfo nso aka ze kire mi sem boba no homade agya ne naso ye pa na waboa o my Ghana galamse na eku etia no eso etimatia one ama kofibu ono no oye osoafo hwe o my Ghana nsase na kwa yeso ne mfoni da hanoma eye asante hene eche ne nse no che ne se wa hya ne bosem galamse hu sense no betumi aboa ema eto etimi atwa ene so kwakatai ede ho amanebo etimi ede aba no pai Ghanaian public kwakata na babonte so no chiri mi say digital economy no longer a luxury we Dr. Mahmoud Bawumia no ekotu franka ede ma MPP amayoku no 2024 num ene wo chiri mi say wo hwe o my Ghana economy na digitalization ne de adwuma na so chiri mi say sesi a de passe be luxury ne de on de ohunu sakra Dr. Mahmoud Bawumia ede nsam we ede atudwa no pai na custodian kwakata na bonten so na wo chire mu sem Mahama grabs Krellin agent title after freeing NDC Gulus kwakata de aba ena aka ne attorney general na da wono ma no gofele bo adame egase de ochire mi se Ghana man penin John Dramani Mahama ze sie de ye betimi aka kire wo se wo ena wo ye Krellin agent every sem eni pa bia mudi o man Ghana sika mko pie mu okoto no ene Ghana man penin John Dramani Mahama wasana mo nyina ho ma na mekesa de chefo mo ho adi a sika bia mudi ye no empinifo antumi anje mfemfiri o mo nsema aw
chem said yes no emu aye pa kwakata yi eye de kese ne kwakata no ebo ho amane ena no pai afin so the daily dispatch kwakata no e kase chirim say Kotoka airport SS sadi ne ye mane din foforo wei eye se dunkatia ena wakasa yi Johnson ese dunkatia do ana friend say General Mosquito ono ye national chairman Edema Endi Samayoku no o kire mu se Kotoka international airport no ni di na ba ya kayanse sano ne fa din foforo ensan infanto so yo ye da se pa ase edu wo so wa kire wadwen pa wa kire wadwen efin so professor Oten Ababio oye penu na babada abadwaku ampanifo ate se meboa na yempaw abadwaku a enipa makoma dun watwe 18 ekwa kwada no aboa ema mining concession awodo de ma de hye no yetbi nhwemu fanfa mu se nipa bi made monso ani ekwan bi ya fa so nipa bi nya license ene enipa bi ya brehu na mane no yesesem niama tumikata betumi abona Ghana de hye so etufu magudi a enipa bi nkwa entimi enkwankwada asan mu we so ekura kata edin adaso the daily dispatcher opinion no ena hwe man Ghana yakwaye ena fenso eye nsuonsu ahodo atwa ye ho ahye nyina ne fuma gudi eso eye ama kofibua ne foni da hanuma kwa kata etimi edi apa afiyanko piemu ewo the Ghanaian Times kwa kata no ubehunu asante ne foni da hanuma sei o kata do kire mi sem obo ne homaden ena na matran konwa na timi ahia ma wono batuma bodwumaden aboa mabasa ye kwaso ewa boko a na asomdwani boko no watumi aboa ma sa basa ye no eto etumi atwa asante hene so de ho amanebo e de aba anana pai kram daily graphic kwa kata na de aba ena ukopia ma se badwam a dem kuma no bra eye wanom ba no de ne eye Alexander afanyo Maken ni find ha se no wakire mi se minority condemns job terminations ebi amanyoko no wanom fo amọ ma se badwam dem kuma na ka se kire mi se sana muntu a Ghana man penin John Dramani Mahama na manyoko etu no eya se betena se na banda de twamai efa Ghana shed efa Ghana fo adwumayefo bi adwuma na ba se samba ya je omu nyina aje otumotumi afro mu nsem wono matumi livu ko mo lance kirem se yentumi mo maden fo mo adwuma bio oh de kuma ne kirem se san amanebo na ekoso na nya de penti ebe ya Ghana man penin ontwe no ho emfafro no ko fi se ye ne sa ebe ya den ye pa afin so no Ghana card no national service aha na abanom empenifo akire mu say say de tie bia no nkita Ghana card pa de a oh national service untumi nya bi ne entumi nya bi kina kwa kata de ho amanobo etimi ede ababio yan ko da daily analyst kwa kata na oba mane say Ghana man penin John Dramani Mahama aka say kire mu say ebiman nyina tumi ka bomba ko se boba kuma de na yetumi amwa na hyepa mako emapa entimi konkan emfa ema ebiman na mwa na mpuntuo entimi enkwaso ebiman yi mo yo Ghana man penifo ni da hanamo a okasa ebo amane ene anopei yenko pio public press kwa kata do kirem say enka bo premantemu eja hyehye ne yefin de agudokora ye papa ha adwen ye pa nkwahye sisi ye nyina na watwi mu nyina republic place kwa kata de ho amane bo nyina etimi ede abana no pai ensemene doso na so na myamra nti ye begina wesua de nyina de asi e wo mode no pai bakopiem asante matamum na ka betodwa kirem se eye nwabe eye nso na da ho no no akwageta obi akotom e ma wahwere ne nkwa ye bekwa asante matamum ne ye ne amane boni asona ba wusu akode nkoma no pai ne abisanse de ne ba ya na watwe mu ana no eye memenai ene ne kwasi adaso no obi akwakoto enye ngwa bewura banim ye da ya ho sema ye ba ye de ensema hodo ekọ o man Ghana mu nyina betena se de asomo ena no pai decide 106.9 we don't stop we don't stop go yeah I'm do yeah do yeah I'm not do yeah I'm fine do yeah I'm not do yeah
wamba benim beshe mane kokoshiko minini doi die enya grokra odani wamba isekania okay she sang oso simiswa today uja sang odo simiswa na manane ayoi Okay. bye ma besu ima o makume We don't stop. hey KK. bida ba besu ima o makume mfeni agrokra o makume mfeni agrokra ima o makume mfeni agrokra o makume mfeni agrokra Oda sendi anama sway Oda bi oda dragu Oda be wose Machombo beni ayole Machombo ayole neke Machombo beni achiole Machombo komo Ede manu besi wanu wanagi Sama beka kumana Wanu besi manu wanagi Sama beka kumana Adele Bemon no go, come on no go, chomon no go, dele Bemon no go, chomni wende Ayoi Okay. Bye ma besu ima o makume We don't stop. Hey KK. Bida ba besu ima o makume Mfeni agrokra O makume Mfeni agrokra Watch you and me. There won't come any more wine. Watch you and me. She won't come any more wine. It's DLFM 106.9. Who the Ami Patra? One me I didn't crap a copper. Mumma Mika Yanka, and not Joya de Yanka. Me no ba be ko Kumase. Okay. Me yen ko din komo we te wan firi ho no mfamra. We don't stop. Enkra me nse ka firi Kumase kire mu se okopie mo. Ewo Kumase asante matani mu a. Abofra wanya mfinhye ne du baako. Wakwa akoto nwabe eye rubanim. Omo eye river no. Esuo na da ho wakwa akotom ma me kese no. Abofra no atimi ahwere ne nkwa. Ewo chilase eno ne wosoame mensenim ewo asante matem ti yenkọ yensem twire ni asona ba kwadwo wusu nchen ne yenkọ bisa ne se ba ne se na meke se no awofra wadi mfinhye du baako wadima kwakwọtọ ensuom ewo chilase eno ne wosoame mensenim ewo asante matem endi kofi buam na fa eye pictures ne gu Facebook na Ghana form na mehwe bi yenkọ asona ba nchen ne ne kodin komo asona ba. Good morning. Morning, Apple. Yamia do mona monso e. Yamia da ruma inama. Ana pen kra yen saka kire mu sa satema temu so amene potem. Eye kire ase. Abafra wanya mfinhia du baako. Wakwa akoto eye nwabe eye river nim. Ana pen emu nkire mu ne sen. Eja enra ya hon me enka bi nsem ne ati se abafra bi a wadi mfinhia du baako. Ani dia ensa kan ya Vincent abakoto asu tinibi ewo hon mu awu enu kan ho ma DLFM amane bofo etutu mi kantem paso ekọ honum se akọ hwede asie na ye de ni ko cherite ehune tantem akọ hwede asie wo na ba ekọ ye no na asefem ye pansan se akora wadi mfinhia du ba ko no maame asori kwasi ada no paso wo kwa asori na omunzu enware na omumpe bibi endi wo fie no abofra na tia ba beto nsuma sama me no kasa die waye nyame dia na eba ne sen dia pa na si potia na so abofra ne koto nsuo imu obi entimi hu se ehonum no ye kwan ho a pavement ho obi anam so
na obi nim sa akra ne nam pavement no so na omunu koto nsuo nim ana se okodware nsuo nim na wahwere ne nkwa sa media positive gusu ye nhwehwemu ehwes ade kop de poten pa akokofa akra ewu de bai ele se abofra na mu no wai sama me no ka sai dia assembly bedwane o honom ba sa no ne positive di kasubom ma sa media omo de mu na kwakopi mo konfa no cha ban sabia omo na kwakopi mo na are hosam ne se efi se abre asem si enra no a omo hu akra na mu nsuo nim no omo de akra na ko konfa no cha sabia honom no what else amu mu ha no na ranti bi begina honom no wo bobna se ninua na wa free mu yi ne santi omo ka cha akra na se won ko bo ne maame amane se ne na asi enso besine anopa mini assembly bedwane o honom akasa o kire se besine se akra yi o ye saman o se o ye nipo na busuani bia mbo wa na kampese baba bebusa wo de hye nachi dasa tena wona bofra ne yehu ne hu nipa bia yehu ne hu nipa bia ka abrante na no gina honom a wo bobna se ni nua na atoro njemi ato no no well yabeda sinta do pe kwaso de akire besi akire bia no yabesa ba wonche ne yaba beje mu nkire mu na same kai senso wo ya mu ena na abatan bi e de o mama ko school a ka ne koto mu akwaye nsempina na yesore no nso no kore ensenso ya edin ya te disi akra na cha se hene ni mpanyimfo tenase sense wo mo kire se nka wo mo person ya amamane ne amane so obi kan say o say hu abofra na fikura wo free mu ne abusua wobo ansa na amame ne amane wo honom na nanom so etimi akwakoye ni wonsu ni mama sundu aba na so de me ne o ka samra me ne o ka say de busua ni bi nyi ni ti na kampeso obi bisa akra na say ba bia odampo no abehwan dablem enti no akwakoye awe ho semi ya ze sisi ne akra body ni akoye aban de anesa matemeda se panti enti asona ba kwaso de akire besa ba wonche de besi akire bia no ya ba beji mu nkire mu wai medase bebre 106.9 DLFM 106.9 Nipa wote ne kan ya mani boni otonkra e di fra sentiment no ma DLFM de ya sunaba usu asunaba kwadwo usu abofra wadi mfinhye ne du baako kira ase ana abofra na koto nso mu ba pim samre ye hu ne busua ni bia wi ase adin anope ko fiti ala bet na se na ye de nkomo Edwa ko piem one of east wale se si ameke se no empeni for the curfew atu amoso
Omuntumi nnata ma mope. Ana muntumi nsore membre omankasa pe. Nemo empanimfo aban na ekire omo se. Mom pass mu dwe nti. Mon nsore brewe na monna ebrewe nso. Ana pe bedin komo. Enkomo ne yemienu. Ebekwa kwahwe basabasa ya hodo ekwaso obako ne mpatem ene. Wale ne mpatem nso. Kasa hodo nipa bi ahye no. Akum nipa 4 na watwi mu. Afi necessary ne kyerem zo mbeya oye kyere. Efiza monti ase. Sa aban sesan ba keke. Na nipa bi a aban bi fa o madwuma no. Yesi wanfa o montem ti yayi wo munye beyi wo munyina di. Necessary for ne kyerem zo ase mo nya de ombodwo sokra. Enti Ghana fo a ye fa o madwuma. After a year December 7 abato no. Yesi abe pam o munyina kofie. Eno so ensem ye ha nti ebedi ho nkoma no pa bio. Ebe ya to abawia MPP ni NC Obia be fa na adwuma bia after say aban bi ekro no say aban ba wo yi na di no kwotena fia na no na be boa o man kekere na akona nim ya sembisa o bako basabasa akwaso no nso no enti Ghana ye ntumi nya ho hwe na se de bia nipa enkwa be hwere ye beka ho asem sa ye ntumi nya hwe na Ayemfo no nso ahini abako pa kwabla ne penti. Yenkum ni pangu da bia okreim. Ant yentumi nya ho hwe Ghana, yentumi nya ho hwe oboko. It's DLFM 106.9. Abrabona wo bono wo hu ubehia baabi na de utirato na bia de utire beto so no ehu behia se wankasa benya ofie ne watenam ade abaako a ha ade hye omutu kwa banka bepa adwuma ye ne se nyonya ayanso ampe sika obeye adwuma obeye nyina no afi so ade nyina koma fie wura ende wo de ka ka firi wachi o bra obebo no nkra ha nyina no ebedu baabi no bank account mpo wo ni bi Efri se adwuma wo ye nyina no ye tua wo ka wo de koma fie wura na dia fe no so afie wura no wanje just 1 year advance o oje 2 years aha be babo sinya kura koma fie wura obon na kopa asase akire kwan na wankasa se wo fie na ntumi mo na sika adwuma wo ye no ntumi mfa sika mfansie na mfa mo abusia wai na opa asase ada form dia ni nyina ye Benji Estate and Investment Limited. Ye wasasini be Ochopoli. New Airport City. Akana 25,000 Ghana cedis. Nanso ne ya 5,000. Enti eje a year to 20,000 penny eje. Chai aye osudoku nso. Chai osudoku. Hey, 30,000. Nanso ne yaje 25,000 pe. Afie nya to estate nso. Na ye 70,000. Nanso ne 60,000 pe. Nanso na opa eye Central University ne ho a. B5 mpotem ho no mo no. Na ye 60,000 Ghana cedis. Nanso ne 10,000 ye free so. Enti ye the edge 50,000 pe. They can't bet you 5,000 Ghana cedis. Not the Akani nyina no. Yama was when Makoma come and sampe. Na fetia ni nyina free honum. Na asase na won sentiment kawai. Ensuo ene nyinam kane wa asase so dada. Asase na ho krata asem so. Se wutua osika ni nyina wi a. Na wotwe mienu pe. Na won saka wa asase na ho krata asem nyina. Na
nyame ya adom so a wato asase na wie no ana wotuetwe kakra no po meme nna bia ma akwanya na ma watumi akwa asase no so akwa ene ma gudo bia beboa wo na wo jesi wo dan nso eya building materials ne nso ibetumi aboa won saka bi asase no survey nyina nso ibetumi ama nipa aboa mo masusu ni nyina kama de ama wo ma won saka wasase a wo pe asase pa we manso bi ani so eya Benji Estate and Investment Limited ya so ya no ye Waterma Community 25 DPS Johnson so ha Yani Goodness Filling Station na di hwe animo. Penifona ji munchiremo 0554 452 689 0554 452 689 and 0504 199 809 0504 199 809. Anapɛ betra se di nkomo ne ama wo kwan ne abia homatofo na wonso wa ba mu bi na nsem nkomo a yedie no do adwen kyerɛ de aba eno achi nso bibi kwaso ompatem a ɛhawo na pɛsɛ mpanifo ate a bibia homatofo ne de aba na wonso wo de wo hawo no e de aba na nkomo a yedi kan e de ahye dwumedie we yase no yenkopie mu e wo North East wale ne mpatem Mika se nipa mako 4 wanu mu nyina agu ena no fie de atwa mai ka etu kwan akokumase manso nti ahinsie hu manso keke ya twagya de atum ya seka no dwope ya firi honom enipa 4 mu nyina agu na mika se no Ministry of Interior abomaden ayimposi eye curfew de atade hye yi so kire mu sei wanom bada enumle nonsia na wanom asore anopa nonsia 6 p.m. and afi 6 a.m. International bada anopa nonsia anopa eye enumle nonsia na wanom asore anopa nonsia international mo wale wan mpotem aka na mutumi chini monten so data ma mo pe na so afi de eye ma mo kwan bio efisemo mo mpa asomdwe na de ba kwa ahotepa na atete ne sei after some prefer modern edi curfew kwato adihye wesu onom Minister Mohammed Muntaka Mubarak oswafui odi curfew ni ba ye pa adihye ne chemze ye ntia enti wono ma wo modern yakopa pa ne car ne grasses nyina se ne car no kofi aya ba modern na project eye onabo car ne to so ma na Ghana from na mehwebla Facebook no so DLFM 106.9 aha Labesho ka no ena de hye mebunu ni kiremu sei wonu muntumi ntrase ema minister entumi fa curfew ntu amoso nti ne ka no wapapa na grasses na se ka no pasa menim dia kwaso oboko wale wan ni mpota mu nti Ghana yentumi nya ho hwe ana hwehwem nyina kyese ya hinsie enti obi tumi a wopeke kenti da bia nipa bi ngu keke wokrom ha yentimi nya hohwe ye ni ne de kefu ato omoso ye beyi be firi ho no na ntokwa na asan ba bio ne nipa wonom nya bone bia nka hohwe yenye mfumso bia na womo ne yekum wo ma nopa adekye ne numre bia yentimi nya hohwe ana Ghana entakwa na yakwaso oboko ne mpatamu no nti yentumi nsia no na nsen mu asori gidigidi saa na ye ya na ese de yakofoma aisa sumena su jamika se asama na homne su bi amika se nipa 4 team ana no fere yakuma mu nyina afiri atiasefo asase we so omu tu kwan omonya mfumso bi ahini emu mpre bi asase ada ho no mo ne nkomwa mo pre ade hye ewu ye nka ho
Yet me hwe. Bra Facebook no so DLFM 106.9. Na bra ba hwe de yakoso e wale boko ne mpotem. Yekum nipa digu keke. Adesha munya bone bia nka hwe mfa nhye mu. Yajo mo nkwa de afira mu nsem. Adan. Yei, adan. Se de bia betena se okurom ha saa, na yakum nipa. Yaji nipa enkwa afiri wono mu nsem. Wo bi mpani ndi a wo peke kenti ana. Ya to aba MPP. Ya to aba de ama NC. Amekwa hodo ni nyina bo bokontokwa ne de etu obetwa ebetu asese hu nanso aba ne ba se na amanso no da sokoso se na nipa nkwa firi wo nsem bokone de apa na hye ho ebiew nasesefo na kire yen se omba kwaye oye kire efiri se aban bi na fa wo madwuma nanso aban sesa ba yi Ghana man penin John Dramani Mahama chire mu sa de hye bia ye fa omadwuma eye 7th December na chire no ye to aba wie ye pen penifo fa omadwuma no won be livoki won ma appointment ni nyina de free wo nsem na next ne chem so mbe ye kire efiri se omo so mo ye Ghana de hye sa ban bia fa omadwuma na ba sesa ba omo de ye mo nka bi hye omo nya bone bia intelligent na betno man mu ne ye beto aba ba wie na adwuma ya fa bi no no ya tu omo anase ye pam omo so mo konko tena fie Ghana no enye ni sidia na enye MPP dia sana moto we enye ne de edikan aban ko na aban aba ya tu aba de MPP ne ni si anama mutu no krom ha ni enti abebo o man ne chechere ne kan kwa na ye bi se ebebo a anopai de kwaso yi ebebo a se batu abaye ayense saye keke na se ya fo obi adwuma enipa na hwe ne nkrata se na se nipa na qualify se wonya adwuma de a adenti na se yi na de se onkwatena fie ye bisa asem we anopai adenti na se nipa na wasafata se adwuma na waya adenti na se yi na di man kwatena fie ye bisa o de kwaso na bebo ayen e me yetumi akoya nim se o man Ndi enya ne sa ban ba yenyi bia di yempam binom entu be huna nipa omo qualify so mbe ya adwumaden na yapam wo mo ni akọ se nipa bia bi kwa na omo ni qualification mpo na osi ho Kofi Nhyira good morning. Yeah, good morning. Empo mboko de nyame adom yetenkwam anopa nche bia be kwa tiefo ni nchen ye mon komo we tew edika yenko pie mo ewo north east wale ni mpotem yeah bako Kofi ntokwa we nya na hye ase David started cramp na ento abaye sisi asan soro bio enipa 4 ana no fiade omu nyina wuye very sad na de atete ne say minister ede kefi akoto amosu ndi omoso omonte ase mebu na se ne ka asa aka ho ede wonim obetumi a project eye ka na omohye no ka na mudi jatu ma share ne project eto Facebook no na Ghana for mehwe bi na me de mesen afem kra very sad na no pay Kofi yentie wa no pay de na ekoso de na Ghana for yenye enipa ewu nyina ye mo nkotoko na munim ho hwe ni omu wuo enipa na mo ya basabasa na de bia da mo te ase adentra Nhyiraba Kofi kawe na ekwan we every wale okokumase ofi wale kokumase yes na nipa gum enipa wom eni yayi nipa ni bia gu baabi ni yasibiri mom eni yakum nipa ni mufo ni atwa jadi atoka nti ne omo ye no mfa so be no munya firim eden ana omo ni ji ho se entokwa na ekoso na nipa ewu menim so mo kɔ na do mo jadi a me medwene ho amente ase omo problem pa ne den menim ade a ha won ahenie keke na se obi so petumi a betena konwa so ana se opon hene dia eno so yakɔ ho ntɔkɔ ana Debbie you see in life no de bia me kasa asem we say wunim ni a wode obra be ya onye ni ama bi bajo wate ase Kofi eno kre opese obobra pa bi a eni ama bi wo a onye den onfa ho njim nti ukọ ya akwakọhye kai na wa mu nipa na mu krampo no onkwa firi nsem a
Sebe, uwa we so amamfa so. Eden pa. Eden. Sisi amashe ka ekokumase. Ka ekokumase ni pe egumi, omo fa hini esem bi ho. Ntimi ntina se en resin kakra en dwene mabrabo ho. Kofi ye ha me ne se enti yen leaders na kire se omuntumi nsi saa oha na no ana. Wait, eno kra ya ade ye me ya. Abra ye wo military men wa ha. Ye were police for wa. Pacho what say? Kofi meti ase pa. Enti at least mo betimi aboa pa ma de we eso ayeden aba form. Aste sumina su jana ye se ekọ foma na san sori bio. Ye besire omo. Ye nim de ekoso. Ye besire o mampeni ye mampeni John Dramani Mahama. Ye besire no. On fan nancy form ewo. E honum sai boko. Because they are very sad. They are very, very sad. Eden. Se nipa be krase o tukwan. Kan fa na nhwe fom. Wanya accident o. Onu ani yonku bibini. Bibini akwhia na kwan so kire mu se ntokwa ekoso ntini se monam ha de na munsi fom e. Munsi fom. Na yenkum binji bi kwan fire ne nsem. Keke. Na wenya den. Keke. Na wenya den. Some de medical kase kru na yetimu ni se yem sa asomdwe wa ha ye boa. Oli asomdwe ye won ye freedom of speech. Utumi ka wa adwen. Eno pe na obenya kwanya de aka bia na asomdwe no. Me hu ne se enkoye kra. Enkoye. Enkoye. Ye besere mampini. Ye sere na on fan ne nancy form. Enkoye. Cause boko one de ni omo ye na nye. Enkoye. Enye nipa ewu. Se mpenifo anya ho hwe a. Innocent so na be kwaso ahwere mo nkwasa. Nipa mo nya bone nya hwe no. Omo be kwaso ahwere mo nkwasa. Adan da ben ye ntena kuro mu antwen ya se de bia nipa ngu. Eden Kofi yansramla nurse omo nurse fo nsem yi so. Omo kirem se yato abawie omo nya mfumso bia omo te ya ne se aban se obeyi omo ade afiri se yato abawie yansa aban na wo kone fa omo adwuma nti omo nte ase. Ene ya bisa se nti de bia da yato abawie a na Ghana de hie bia omo nya bone bia da aban afa omo adwuma na yeyi wo mo kotena fie saa no. Justification ne ye de ya. Ya de papa be bo omo ne kan ko ne kikire. Because kamia koye se wo hwe omo ne se de ye kona ni nyina akoye de say oban ne ba obi apese ode ne party members ene bu oman amamo na ye bu no so ye oman no enya party asem. I think say after election no politics enka say tuotumi twa oman mu ha yeah na so komia akoye de say oman na ye timo no ye de politics now afra ye ni ena MPP ene NDC yeah min kan yi otwe anasa adoa emenye komienu we nyina ba amade boy krum ha no enti uba hu se nipa bi a wakọ school owonimde eso odi adwuma no abanfo na adwuma pe na yayi na di na wakọtena fie because aban for fraba adenti na se ba ne sa okruma Kofi sa ade ne de enye enye it's different from say nipa ne oye adwuma no onim na adwuma oye pacho what you say sure but when we are talking about these nurses omo yo adwuma pepepe ana meboa nti omeyi omedi because of say aban for fraba asat na no enkra beto dwekire mu se ombeyi omadi na se nyanye effect fa na one de omo nsake won ban sa de boba no enkra ne chim se de tibe ombeyi omadi na se omutwa mu tan ko soro ba fo ombeyi omadi that's very bad so ombeyi omadi na nti ye yi omadi na ma ko ye adwuma ben so mo kofie na ma ko tena fie nti me pesem ti bibia se o ye the unemployment na eba na say ye bebi adwuma se ombesa afani pa afro adwuma na ye se omo no menim na omo ma ko tena fie no omo giden ofie ombe tena fie kakra ye nim menim I don't know menim de ntia ese Ghana mpani fo MPP na ni se de ye kura to pre okuma sa na very bad omo ko tena fie agiden na enyo muntina abane ba ya na ekoba sese abanse samba na se nipa mo hwe ne nkrata se mu na se ebia oni qualification unqualified so be fine unqualified so be they are fine especially se ebia ho ba mo nsemu mo hwehwe mu na nipa no ebia na oye party ba keke yeah ena obi
minti protocol ne yafa na kwatena ho ena okoye no onni bibia eche betumi aboban mu yi na dia ye no ya adwen hereby say nipa no qualify so onya adwuma na afi ne yafa na adwuma kire ye say ye beyi na di no me ho na eche ma adwen kakra ye nka ma NDC da bi ye nka ma MPP wa wutie me hyane nso ye nka ma MPP ye nka ma NDC enya nna na hya se okrum ha dabi enti yenko so ntena mu sa na ye to aba na abanse san ba bia Ghana fo ade hye omunya bone nka hwenhye mu no wonko so anko tena fie yenyi wo madi sa na asema ye bisa nie enti after 4 years bia na sa ban foforo bia ba so aye sa no mbe ye okrum ha enti ene so man nye Ghana nye da se na yeti ana yeti na nka menka den se na yeti ana yeti Ghana nye because any panel qualify so be NS na hwe ne papers mu na say on qualify so be NS eno de o we ni nyina say obey de obey na di but what you say sa but any panel qualify so be or NS ni or qualify say or NS ni now we na di there I would say it doesn't make sense to me but what you say that's not right ha dwen because any panel qualify there and di kwan so yi na di no say unqualified because nipa won adwuma na ye no me pa cho what you say sure and moreover cramp nipa won adwuma ye untimi mbe sesansa keken ma obi akeken ma wo say yeti ye can say DLFM asing na de bia ye sesansa workers do you think say adwuma no be cost one no yamfa ne say nipa no oye adwuma kama onye boni bia adwuma kama onye boni bia na obi differences kakra ni no say mapam se kwotena fie mapam kwotena fie ha dwen pa anti sansa me na ekoso no menim the leaders no person mo ka kire yen oh na Ghana na ye wo no omuntimi nyesa because me I feel say also make things right and when nurses for ya adwen say omonko nkote atwea na na say when me adwen 100% so far say omo paper say clean e che say omo kwan so be nipa won adwuma ahwe nipa emra nipa ya ready ya na say be you media they have all the right to do a peaceful you can say demonstration okay me patch what you say okay they have all the right to do a peaceful demonstration because say nipa ne qualified there I don't see anything wrong say I was say and to do no mo ya adwen say koba say mpanifo anyai na say de mo asibo say sa no mbe no mo ya nurse for ne be ya omonko a peaceful demonstration that's the only thing I'll say omonko a peaceful demonstration ha adwen because very bad ha adwen free say unua anka nya ode wo de yemfa ne say enipa na kwatena class we kosua de saa wo fo aboka na yesi nurse adwuma ne yezi ena nya nurse ne nko awo adwuma bebre na government institutions ahodo ne nyina no Nhyiraba me ba enipa bia ye fa na adwuma after December 7 no kwatena fie that is a pay information I ba no Nhyiraba me ba wo nipa Nhyiraba wa ko school da unim how etie usua de ebe ukosua ayi nipa hu ayi ade abeye hu adwuma do you think it's easy eden emu maimen anaju nipa ndana nipa DLFM de eden nipa class ube won na nani nyina ye ko den na oji wo wiase kofi unim afrefo no kura de bi mo ahya se kura frede da na se wo wie school no na finally afa na adwuma na ne osua ye no odi be yi adwuma ma Ghana nya so mfaso na obeyi na didi ene se entwayi kofi nti ye be fa frefo no sisi 05340 50199 and afi 059340 65 smart cancer say ayensempii o ayensempii DLFM 106.9 smart cancer say ayensempii and some shadakam na niam kata so asemu kaka wanya asem wan kan so obi di bone o ma be na yetimu yi. Hello, good morning. Good morning. Champion dino bia kasa free. An satata no wa agrosra wiaso samusuma
go mama Lagos area opa baba fe tin chatro e so many time evidence saro ya de beka ya nyasam ba me ka se bi chro na se fono wonya botare mama Obia isro won mama ako parliament o kasa ako jibi house o kasa president I say won share president woni portrait kwase wo Ghana ha eti won check it no bia ni the port or connect school o kitemu ye mama mantem Meda sepa. Hello, good morning. When Timmy and Yina so facha me pa. Hello, good morning. Yeah, good morning, sir. Senior, we didn't be a free. Yeah, our friend of fire, my friend Fitashi. Of your paying to you. Master system, no, I nurse for again. No nurse in Yabu Flower, but we have 5 years in Notifier. And so no, we about 2 years a year. Oh, man, station. That's a protocol now. Mena make a draw. In Tim Pine for that church, you know. I saw the stadium now, show ball. Oh, left in the view, about on when you know, saying you know, left now. The premier church, you know, and you never consume now. Say, obey school. Now say, Uniska. Obecting a piece. Necessary for me, brave, 5 years, 6 years. So we are 2 years, all your duma. One make us strike, home young strike. I don't come home, you are a good pay. Yo, Yatepa, that's a baby. Hello, good morning. I thought about I have felt dinner, Yakasafri. Auntie Magia, that's a pa. Yo, I thought about Auntie. Mercy for no. I want you, man. I do. We go school 4 years. We are what's now for your service 1 year come. Now you're 5 years. Now the year that next year the car and papa bo. I did not go. Now say you're supposed to meet now. What me you next year when I was your fan. What next year for your ding? Your best fellow man penny. What my Ghana phone you now? What my medinum? And think Alan Mom said the idea 1 more year. Now she said the year go. Doctors in 12 years go. 1 year Juman. That's right. Oh my Ghana, no. And you're in our mind. Trump will go, man. When you will be ready. Other than Africa, be about near the higher politics. Near your income for it. And about one, a binding and unsolved problem. No. And you power feeling to Kaya anyone where you cost 1 CNT. Not me or my Ghana mobile. Now, when you have investment. What I saw Bimra was for my name, your name. Nami hu ya mobo wate oni nyame nyadwuma anti mageme da se pa so nyame entina no pay Kofi Nhyira Kofi me ne anti mage ya adwen 100% because na se dwuma na enye easy wo se nipa be ko school anadwoma ne wona no sua nipa ho adwuma na aka so sua nipa ho body part easy ene emu eniama egu omumu Kofi Obia ba Hello, good morning. Good morning, offer. Majoni. Majoni, Majoni. Majo, I don't pay my yentil. Yeah, some crown ecosi. This young colleague. It's not a pan on Moncoye. After Quabia, some phone I appoint almost here some way you may only make money yet. No more don't make money with him, no better than this. Not then a bessie. I don't know. Let's pass some pan a town of pay. Once and only be found. Okay. Man on bread. You. Talk about who slide. Tell I couldn't I didn't know more. One more cast on somewhere was here. Nothing got cross so be. No could free up the Quabia, some lazy crampon. I ain't no credit on the free. And any panum pokran and form of woman who you to Kankake. I don't know money at Timasa. I don't know much more denser. Young over your papa. Yango betyo mo komu jesa suba empone no na bona hini no krada na wonya frim ade no mo titi ni pabra bossa wutu kwankwa na wusuro den you know emunya den yate wo mo tintire se form wo Ghana hanu mo ya den si om yo me da se pa Hello, good morning. Fine morning, ja. Senior, we didn't be aka sefre. I'm patching because every time I film say Mr. Seda no pay me yentio. India ya de kana shamo sta na mo say insurance asi na mo say kuma ya kan ho.
Ghana ahemfo bi mu a yɛde Ghana ahyɛ mo nsa a moatena ma yɛasɛ yɛ nsuo yɛasɛ yɛn nsa ase a kyerɛ sɛ yɛnum nsuo yare adɔkoro yɛi na mo ɛno so mo sɛ ku yɛ ka ho yi ne nipa mo ama mo yɛ saa de no yɛfa so ɛhu so mo yɛ nipa so adwe dɔm to mo yɛ moa nipa da tene bie ni hɔ a ɔbɛtwe sika wɔ ne yɛmpo nipa so ayɛ sɛ obi ɔsɛ de ɔyɛ aboa ɛkyɛ sɛ bi mmoa kora dɔm ho mmoa wo yurom wo ɛno mo titi ɔmo dɔm ho na kanta wo nipa nyame abɔ ti nipa bɛyɛ saa de bia no adwe de nso yɛ aboa adwe na mo sɛ ɔyɛ nipa kɛkɛ ma me nsa nkɔ anasifo yi so me nsi Ghana mpanyinfoɔ no de mo ɔmo adi abora kyɛ eto mo nso bɛfa ne ɔmo wobɛfɛ dwumafo wɔamfo ɔmo yɛtɔ bɛwi ɔbɛfiri abɛm no ho sɛ sɛbi economy no nyɛ no kyɛ sɛ wofɛ nipa ma kyɛ nipa no a ɔba no ɔmɛbrɛ adi nti a wote hɔ dadaada wotu afɛ sɛ nipa nti wɔamfo ɔmo na wɔnkyi ɔmo ka na mesrɛ aba no ɔse so no nipa no ɔboɔke no kɔɔ school obi fum kuma a woso mɛmfum nya because ɔmo kɔ school no yɛ ɔmo nso kɔ school abɛpɛ adwuma wɔ malfa na meboa saa na ɛteɛ Mr. Say that's a home man to chat. Number one, seven. No, what born of one Ghana for you now to one capa. That's a pa. Hello, good morning. When Timmy and Naso Fachaye. Hello, good morning. Good morning. Senior, we didn't have Yakas every. Oh, really bad. Good say. Senior, I pay. I am following. A being a fine Ghana for from 79. Never be to see. I call you Ghanaian. Mama say Adisa. Ha, you Ghana for. The number because I am paying for one check. And what check I have for pa? I said, you have Ghana if I have for. As a man, one wash all. And I did a quick question say, they will not dos, one in a dosso. We don't get to form a more. Not police fair. So I make us say, where be a friend come or a grass to do. All by really bad, not baby bonnet. Oba agbaso anu abedibo o agbaso do and I believe a friend started to turn to Facebook and all the police report what the police report in one table no best in there all the bonnet it on sorry then here company said that for come bola baby of mama your boss e go make to fool oba be kum gabi and we call report police report that and started there we Facebook e ko 3 years ni what no onu ya take and say police report now your police near when you see a Togoni and a down. That's it. Come, brother. Yeah, that's a pass, senior. So, so basso. Hello, good morning. Good morning. Open the cassette. Senior, we didn't know Yakas free. Opening a patch of Magenti or mine. Or mine, and pay my into. Open it. The Equus or Maimono. I had decided that I been Bia or Bina Queen and Wabamo. Your best, who need to be 4 more. 4 months. And Chair will lose election of quotation of question if I bread above Froba. We are told that you be 2 above from the we are crossing February MVP bar to 2017, the same thing also. And as you see, also it's me also. We are Bano Babamo, we need to be 4 more. Master 4 months. Okay. Oh, and Channel lose election. Who put this in after question if I bread above Froba. And you're fine. Okay. So, Bamo for no. Mama so na de akwaso memo no amaye shekipa yo je best na ba mo for no mo yire o mo na mo ba ho ban yi madam ase yes ya da se pa yes enkanchiro bi so wo ho ye ho adansi fo ye duro so yes enkanchiro bia that's enkanchiro bi wo ho e ho adansi fo ye do sonson. Hello, good morning. Good morning. Champion dino ya ka free. Mr. Sefi Mataipo, from Ivy. Rise can open me into you. And a penny American is a message for them and person Kakaka. Okay, Yanko. And maybe what I says, you're 2 a baby. And you can say, who president now will be a opposition who pick him co-finance. A baby and why I show be. Oh, Chroma say, I'm buying a be free so I'm an info be a Juman. MPP, any NDC among you couldn't castle ya brom the bomb, my Ghana. And they say, aban betumi afọ obi nso adwuma emre se mo no so mfa
Otwanya ya to aba na wie no onum se ono na yekọ no. Na wa fa nipa no se be ya aba na eba no. Eno ne yo na de so ne nyina ne sese ko ba sempo. Se yeyi wo madi kura be sa fa nipa afro na san de kogu adwuma kro na mu. Endi se wo madi kura still na be sa fa nipa. And say o madi na ma sa fa nipa for the end o mu mu sa. The same thing because nipa na ono wo ko fa na aba no so obayewe. The same qualification and nipa na wo. The same nurse ni na wo ko fa na aba. Nti say nurse ni no kwa ene mu wo say aban ni tuni ma o ye adwuma. Okay. Because we no kofia over time for different person aba. Yeah. So masako. Medasi. Hello, good morning. Good morning, sir. Champion, do you have a free? 5 minutes taxi driver. Taxi driver, ya mean chira pa na pay me yentio. Na pay ye tiamu mama pa. Mo ye. Ya da se. Because muna mo ma ni tu akoso. E bompa se nya ko fo ma mo ba dem bia munya ho nya mo da. No ma ni mu so mo de. O ga so won kan de bia. There's a bad idea. A man and you might have to be shot. And you might get teachers, nurses, fire service, police, and also the Maria and Okom Wagan and human tragedy. That's who can you my home Bria, I don't just put him in creating money be my age. So creating money become. I saw one side of one in the real school as now, so can it real school as so fire service, real school as so police. It is not talking. One every one of my show. I'm a Ghana, yeah, the police. Minister and Enquires go police. Minister and Enquires go to 6.9. Who's as much as the Dinura. What's the sanity of the acquiring the cruise in you? This is your move to understand the cruise in Nasha. Because I'm not sure that I'm being a power. And I had to my phone to Kahubi. And I'm putting for any Mukai. I didn't hear that young Cannon. A bit like you're not to Lumba Park and so. If you can't you, and when you phone it, I will imagine some mobile no power to me. Or a full effect do not be able to have my physical. Now, you are here. And Sassy, I had to talk to you. I can say, I want to talk to. We decide what my minister that I also so again that chose by the Yama. Then pending for not me, a Japan in Alpha. To know before I say, sorry, and nothing to quack. Now, so a kayak game, young and I come over sending a friend with the 6 idea. They bet me a quack when I am the past. I think that's because I wouldn't mean that's some of the money. I know the police are well, and I there be on the cancer, or mine, and Nippon 9 and on my way to town. Okay, Bible room, that's the pan or more at the Mudia, and the brown way on the pair, according to Bible, so I'm saying now about from. I think we want to ask you, or shall I say, and the Christian council for, and my judges, and our software. I'm not money the whole we are here and nothing the whole Ghana. We are here. I'm not money kitam with Uncle Phone and our Bible. Uncle Phone man that would get a year would get attention. I'm not going to no crane Juma and Mujuma Jumupa or money see a penny, no money for that. Senior, what you so change my main file? Didn't be a casa free. Casa free, Michelle Camp. Miss Ennis and a permanent, I am ready to want to tell my. Okay. Only baby. W. Ghana went in for only the arguing at the agro. And a Ghana no so, and then Nadia. As I say, yes, I'm for no NCS. You say, yes, NCS, you better Casa Abre. You pay for no shame on the Yamayo. Okay. Casa Casanina, shame on the say young boy and young coupon pie, said grabbing a bed ball move, a bed born young coupon pie, no young coupon, you be 2 almost 1 son of me, 8 feet. I'm a woman who said, when I'm a young Nadia and no Mupedia. If it's something I can in an omuncio. This house says, Sagana Yayan Nadia. No, Omobay. And I say, no. Well, younger calculation view. Mamma see all your research in Ghana. All your research in Ghana. Or see Independence Day or year free or at the Ako Jubilee House in the ya because say any yama. But I am beside you who say a next for no million pound will to mouth. No any pound will to no one cost 20 pound will to now one qualification for many years. Or no minute to manu yellow. Who is in a free or
enye ni pafufuro na odi ba ba nurse na enye teacher na odi ba ba ye nurse na nti bisa hun say adanti na odi nurse ni e ba be replace another nurse ni yeah that's senior wa dwenkyere mu ode pa ya me wonhyira o na ya mre nti no na fa yesi na ye besen hye me yadom akina na ye di nkomo why Medasi beblesa no pay wutumi kire wadwo adwumadi yi so Anidaso Wɔhɔ Obia e fa di kan ye gina wesi ne de asi Yakopon ya do ne bono nkro e besan akọ machine nyina lawyer nchen ne kwako di nkoma no so bebia homatofo na nso aba mu meden e de Nhyiraba Kwadwo Sammy DJ Malion DJ Malion no mayo Kovitere na bonyo mane maame DJ Zigibi nso be chinchima firi ni fu mama no pay na ya cross over akwa Fada Abraham na dia pomu den mu ncheche dia brain ma nkura besan hia na ya the standard version of Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi na to aso dia ma meden e de Nhyiraba Kwadwo Sammy ya cross over Fada Abraham up next yare bi anase honhum nsem bi mu na se woda so a eretie mi na wuntu ho anamonga ebusunya wa na opese wo bre na wo bebre wa na